Football Titi par changa somriat pakhat na ngai thavele don ta ila Cristiano Ronaldo hian Ballon d'Or chungchanga tongkam zui hlo tak nei le pekin ti hian a soya keima chuan Ballon d'Or dong tu tur chu Champions League no moi choi player ani ngei turani atia anu reilo te a kumsani som pathuma Ballon d'Or adon lo awanga tun thlenga rilru dam theilo Frank Ribery a inlar ngal zat Ribery hian Instagram lama ani chuan Ballon d'Or dong turin Champions League ka champion angai tin atar langa Ronaldo thusoi ail sen na ani kumsang nei som pathum khan Ribery hi a hlotling hlea Bayern Munich tan khelin tual chung league sang bera an championa club competition a no moi lian le langsar choi thei angte a choi kim veka Champions League ka po Bayern Munich kor hain no moi choya Bayern a khan treble champion ni in a hlotlin na kha asang hlea an player poimo zingami ani UEFA best player a thanin a phu hlea ngai ani boka ma se Champions League chu soilo league no moi po choilo Ronaldo zokin Ballon d'Or adong dai thung khatiang athlenta ka khachuan Ribery hian na ati hlea kumsang nei som pathuma Ballon d'Or kha ka kheriara in ruk sakaton len berani kha kum du thu sam ania kha aya tha khan ka ti thei to lowang ma se Ballon d'Or a ro rel na khachu aten om hle ani ti soi ani kum khuwa to hang a soi fiana kala be se renga enga tinge khami tum khan vote thak thei hun chung last date kha kar ni aya tamma an po sei ti te kha a chana kala relova Messi le Ronaldo te khan englai po in za an phuwa anni po khan ando kana kom ve ti an ria Messi le Ronaldo te za thei to pa za chunga ka soi du chu sangni som pathuma khan Messi le Ronaldo te kha ke ain an che thalo jok ati ani kumsangni som pathum kuma Ballon d'Or sema khan Ronaldo hian dongin vote za somni pasari point pakwa amuwa panina Messi alom cheubok Messi khan vote za somni pali point pasari pani amuwa pathumna Ribery hi omin za somni pathum point pathum paruk amuwani Ribery hian angai thiam hlol lova ariru nat vongvong na ani kum khwa don ta ani ber hi khami kuma Ballon d'Or sem kha tun thleng hian soizui lo ani zela mimal statistic nei thazok Ronaldo khan khelna club lotlin puizok Ribery aya chancha achangani avot tu te a Ronaldo le Messi kha Ribery ai khan antlana jok ti alang renga ma se lotlin na atanga te chuan Ribery a omber ma se mimala che thanna kha khami kum khachuan atlana deu aniange vote thak tu te khan Ribery an thlang tlat lovani kumsang nei som pathuma an sem nima sela sangni som pani som pathum season ang khan soita ila khami season khan Ribery hian Champions League ka match som pani khelin goal khat akhunga assist tum ni nein team of the week ka takngiel po alang phak lo tluan thaka ma se an champion thung Ronaldo hian Champions League ka match som pahnia goal som pahni khungin assist tum khat aneya ma se an champion lovani tuna Ronaldo hian Ballon d'Or dong tur chuan Champions League ka champion angai tin asoi vele ta hluaya Ribery hian Champions League ka champion tumin a champion lo zokin idongani kha ti ni om fashanin thu anei zui ngalani Cristiano Ronaldo hian Ribery thin rimna akai tho thar le te po ati thei hial ome Tottenham in poste koklu an ban ta ka wangin amun ruak no khat tur tu nge niang tin khothlang lam media ten anin rin siak me ka hetiang kara hian Spurs kai roi to tu Pochettino tuna USA national team kai roi mek tu hi minglang sarjinga atel ma se Pochettino hian achungchang retail ve hi soin tuna hi chuan Tottenham a kirle hi atakram chang thei ani lo ka ngai tua kumsang ni sompakwa a ka chuan nu khan kaming hi chu Tottenham manager tura soirik zinga atel ve ji alom thuleng te kalo muvea kan malam huna thil engemo alo thlengani chuan kan mumayang ma se tuna chuan ka hlim hlea hetiang lam thil hi soi thei kaniri lo atiani Pochettino hian Tottenham a hian kir tumna anei ri lo ni in alanga indoor lam hoi theya ain ngai lo thu tlang takin asoi hei wang hian ani hi chu Tottenham en kol tura roi ani arin om ta lo ti thei ania Tottenham hian midang an roi arin om ta zo kani
Manchester City in FIFA Club World Cup kheltran ma ngein team thuam chak tumin ma an la zui zela an tlar hnung veilam thuam chakna turin Ryan Nuri kumsamni palimi an la lut dona pan magdadwe samthum pakhat an seng don City hian Nuri hi an la lut fel trep towa medical test nei turin an in bua sai meka medical test hi apal tangani chuan City hian an la lut fel don ani Nuri mana hian pan magdadwe samthum pakhat ba ka add-ons impact bel thei tur hi pound magdadwe nga anda telani City hian June ni som ralma in Nuri transfer hi anti felman ngei atula chumi ma anti felman lawani chuan FIFA Club World Cup group stage ha an chhor thei don lawani Algerian international Nuri hi City manager Pep Guardiola an tlar hnung veilam thuam chakna tura adu berania an lalu don nia alantak boka wangin Pep hi atuma a hlotling don ni in alangta ani Nuri hian kumsang ni somni pakhat khan French club Angers atangin Paul Magdadwe sompali point pakwain Wolverhampton hi zoma Wolverhampton hian Paul Magdadwe somthum chuangtaya an hral le don ta ka wangin an club chanchina player an hral mantamber.2 ani dona an hral mantamber hi Matthews Cunha ani dona Cunha hian Manchester United azom don ani Manchester City hian an tlar lai thuam chakna turin AC Milan atangin Dutch midfielder Tijani Reinders an la lut dona Paul Magdadwe somli paruk point pathumin in remna an nei fel towa City hian January thla sum tam tak an sen nuwa nipui transfer kongka honlain sum an seng le nual don ni in alang ta zela hei wang hian City hian kumin January thla le nipui transfer kongka honlaia sum an sen te abel bomin Paul Magdadwe zahni an pel ngei don ni in alang ta ani heti lai hian English club dang Chelsea chuan Borussia Dortmund atangin English forward Jamie Gittens kumsamni mi an la lut dona kumsari dai contract si muin inremna tluantling an nei nai ta hle Chelsea hian Jamie Gittens hi mimal thila inremna an nei pui vek towa ma se transfer fee chungchanga Borussia Dortmund a khelna club nen hian an la inrem thei lova Chelsea hian Paul Magdadwe somthum pek an in huama Dortmund hian Paul Magdadwe somli tal lo chuan an hral phal lo thungani transfer thuleng BBC na atarlante soichun zomta ila chumi zuwa zan ina final khela amoran bok tur UEFA Nations League chungchang kan soyang transfer thulenga Sky Sports in atarlan danin Dutch midfielder Tijani Reinders kumsamni parungmi chuan Manchester City a medical test anei dona medical test nei turin ruah manna po an siam fel vek towa inremna tluantling an nei nai to ani Mirrorin tar langin Brentford manager Thomas Frank chuan Tottenham kai hruai a hre lova chuwangin Spurs tan Thomas Frank hi an roi duani chuan min awl sam zual tura ngai ani Tottenham hian Thomas Frank hi an roi ani chuan Manchester United in Brentford atangin Brian Mbeumo an la lut fel lo ani phei chuan Thomas Frank hian Tottenham a Mbeumo hi senglu atum don ni te point tarlan ani Telegraph in tar langin Newcastle chuan Brighton atangin Brazil forward kumsamni pathummi João Pedro laklu antum Talk Sport in tar langin Brentford chuan an team manager Thomas Frank Tottenham laka an chandon nia anin hriata wangin Thomas Frank a hmun ruak no khana turin Manchester United poina an lo rim to McKenna hi Brentford hian laklu antum don ani Mirrorin tar langin Bournemouth left back Hungarian defender Milos Kerkez chu Ramtana afe chuana atangin chua lailok ania Hungary international left back hian Liverpool apan na tura ti felngai angte ti felngai ala nei awangin anram team hi achua san lailok ani Florian Plettenberg in tar langin AC Milan Portuguese forward Rafael Leo chon a khelmek na AC Milan chua san adua club chua san adu thu hi a khelmek na club how tu te po a hril hreto ani hi Paul Magdadwe somnga pakua le chua thei tura ngai ania kumsomni pangami hi Bayern Munich baka European top club engemaw zatin an be seimek Italian chanchin buten tar langin Chelsea chuan France goalkeeper Mike Maignan kumsamni pokomi AC Milan atangin laklu tumin andor chunzom zela AC Milan hian Chelsea na andor na masa lo hnol sakma sela Chelsea hian laklu ngei tumin an beidong du lavani Sky Italia in tar langin Juventus chuan PSG atangin France forward Randall Kolo Muani lonin an ho chunzom dona Juventus le PSG te hian inremna an nei to ani chuwangin kumsomni parungmi hian season thara Serie A a khel chunzom zel don ani
Sky Italia Inter langin Napoli Nigerian forward Victor Osimhen kumsom ni parukmi chu Saudi Pro League Club Al Hilalin an lalut nai to hlea mimal thila Al Hilal hian Osimhen hi inremna an nei pui to ani Fabrizio Romano Tarlandanin Brazil club chethalo tak mai Santos chuan an player poimo Neymar Jr an chhor theidon lova Neymar hian COVID-19 ri akai niin a khelmek na club Santos FC in thu chua an neya hei hi Fabrizio Romano point atarlang ani Zanina UEFA Nations League final khel ani dona final khel main pathumna zonna match Germany le France in daruk le chanve hian an khel dona chumi zwa zanlai pel dar som panni le chanveya Portugal le Spain in final an khel don ani Nations League hi friendly match u or anga soi thina nia mase an kalphung siam remin a hlutna an bel cha ve zela hein elna kentel te po ti hlu zualin no moi le sumba ka FIFA World Cup le European Championship khel phak theina konga an siama chuwang chuan ama a in ngai hlut po a lo ta zelani World Cup le khomol pui huapin elna te ang emin ngai hlut ni lo ma sela in elna a hlu zonga thang lian zel ania chuwangin ngai ven po a lo ta tial ti theiani zan ina Portugal le Spain ina final an khelna hmun tur hi PSG le Inter Milan in Champions League final an khelna stadium Bayern Munich khelmual Allianz Arena ania Portugal France le Spain champion tona in elna hian Portugal emo Spain emo hi avoi hinan an champion dona a champion zok hi voi ni champion masaber an ningal bokang Portugal le Spain lam hi soizaw lutuk talavila en big tur ero Ronaldo le Lamine Yamal anni ang anni pani awang po hian zanin final match hi en chak om big atlingani UEFA Nations League hi eng ang chia nge ani enge atangkai na enge a hlutna engtenge a kentel akal mangte hrechiang lo kan la om mai theye chuwangin zan ina final an khel don boka bona satan Nations League chungchang soifia na hi topic to bera adua piang tan ngai thla ka tan kan ronda tele audio ero recording hi ashana nei ani awangin oki tlemin adang deuh mai theya kan lo hrethiam donia Europa ramin elna UEFA Nations League chungchanga hian ankal phung rebel lote om thayania hein elna hian European Championship angong tel boka FIFA World Cup angong tel boka chuwang chuan soifia don ta ila UEFA Nations League hi Europa footballa thune tu sangber UEFA in abwa sai ania Europe khomol puya ram omte UEFA a injiak lut Football Association sang te in elna ani hein elna bua sai ani na chanber chu Europe ramten friendly match ngong nei thui lem lo an khel tam lutuk thin ti kiamna ania friendly match ha chuan boruak atang tok theilawa match quality aniama in khel entu te tan po a mu nom dan anep deuh nge thin chumi ania wang chuan broadcasting thleng poin a ngonga viewership te thleng poin base a phak tok thin lova a ngong atam thei hle aso puiber football match en chak om tak ani lo chuan akai hnoi a hlutok lo thina chu UEFA hian anzir chen fe nuwa rohman na siamin UEFA Nations League hi anduang ta ani UEFA Nations League a hi chuan friendly match ni lovin tournament ani to awangin borok asang ta dewa champion no moi aw miaw awangin ramtan hlotlin na a chiar tham trophy kabineta hun tur nei belna ania in elna hluber ni lo ma sela friendly match ngot ai chuan hlut a hlo thei lova friendly match ha chuan ram pani anin khela azo dera UEFA Nations League a ero chuan ram sang telin group ate anin thena ache thazual ten final khelin champion an zonga match engemozat kengtel hun po du reizok season anga man thei ani ta boka UEFA lam hian an ngai tu chuak thapian ti theina lai soitur point awm nual mai ma se hein elna an selna langsar ber ero player te tan match khel tur atam zual pha in hliam le ha tong khong akeng telani tin chu mitam takin an selna ania football calendar ti tai zual tu ani vena lai thlir chuan sel thei ani UEFA Nations League a hian league in cher chuana oma League A sang berin League B League C le League D tenan dota hetianga league sandan in dot in chordo a mawang hian relegation po aom theita a chuan team in LTA channa asan chua bel ani hein elna nei masak ber khan League A B C le D a te hian ramsom pahnih theu anin ela
league tina group pathum zel omin group pakhata ram pali zel an om annuwa an kalphung tidang lam ve zelin tuna an kalphunga hi chuan ram somnga pali anin ela chung ram te chu league A B C le D ate in thenin league A B C ate hian ram som paruk thewan oma league D B ka hian ram paruk chawan om thung league A hi soitawang khan sang berania league B na dota league C in dot lein league D hi ahniam berani league A atanga league C a hian ram som paruk theu an om kan ti kha group pakhata ram pali zel omin group pali zela anin thena league D B ka hian ram paruk chau an om awangin group pahnia ram pathum ve omin anin then thung league A B le C atang hian relegation a oma A atanga relegate chu B a tlain chutiang chuan B atanga tla po C a relegate C atanga relegate hi D a an tla thina ni chutiang chuan club level ang deuh hian level sangjok atanga niam zoka relegate thei ani chumi le ling che chuan league B C le D atang hian promotion a om theya league B atanga promote league A an khela league C atanga promote league B khelin league D atanga promote league C an khel thina ni chutiang chuan relegation le promotion hi a in ban le thin league A B hi asang berani awangin ngai vena lo bera heta hian group palia ati thazual group tina asang berle adot tu theu anvain ram pariat chung chuan quarter final match an khel theya semi final lu tur ti chiangin final match khel tur po an ti chiang thin hein elna hi friendly match aya a hlutzok na ber chu European Championship le FIFA World Cup khel theina Euro emo FIFA World Cup emo khel tura in petlin theina kong ani na hiania European Championship khel don Naya Nations League khel hi European Championship khel thei tur zon na ani tela chutiangin FIFA World Cup khel don Naya Nations League khel hi chu FIFA World Cup khel thei tur zon na ani tel thin entirna nakum sahni somni paruka FIFA World Cup khelani dona chuwang chuan tun tum Nations League khel meka hian FIFA World Cup khel turan zong tela FIFA World Cup khel theina kong poimo ani telta tina ni Europe khomol pui hian FIFA World Cup aram som paruka tho theya chu ti hian aching fel le don Europe FIFA World Cup qualifying round pa ngai group som pahnia in thanin ramanin ela chung group som pahnia asang ber table tina marshwa tu theu ram som pahni te chu FIFA World Cup khel tura direct in petling turte an ni heta tang hian ram som pahnian tling phot FIFA World Cup khel tur no kha ma bak mun ruak pali ala oma ti chuan group tina pahni na theu ram som pahni te chuan playoff round anin hlang kai ve thunga chung ram som pahni te ba ka chuan UEFA Nations League A group winner pali ten FIFA World Cup qualification playoff round anin hlang kai boka ti chuan an vain playoff in hlang kai hi ram som paruk ni ta in chung ram som paruk te chu UEFA in te na asiama an that dan mi la rem felin group palia group khadaram pali zel omin anin then leya group palia hian semi final le final khel ni in chuta group palia champion team te theu chuan FIFA World Cup an khel theita atling to ram som pahni nen an vain ram som paruk Europe ram ayo tur te chu an kim ta chi ani heta hian Nations League tangkai na hi thual talokila Nations League league sang ber league A te bula pakhan na theu group leader thewin FIFA World Cup khel thei tur zon na playoff round anin hlang kai thei ti na niya chung group leader te chu FIFA World Cup qualifying round pa ngai zoka khan antel ve thau bok ma se qualifying round pa ngaya te bulmonga polo omta sela Nations League an che thanna hian ahum var dona playoff an khel thawang ma se FIFA World Cup qualifying round pa ngaya an che thatela te bula pakhanna emo panina emo anni chuan Nations League lama hian playoff khel tura an tlin na kha midang pechongin UEFA in Nations League in elna ranking asiam be chanin an IO tur te chu an thlang mai thina ni entirna Nations League atang hian FIFA World Cup khel thei tur playoff round lut League A te bula pakhanna theu ram pali te kha Germany Spain Italy le Portugal te an launi ta anni ram pali hi FIFA World Cup qualifying round pa ngai zoka khan pakhanna emo panina emo anni thau chuan Nations League kaltlanga playoff khel thei tur anni na kha ramdang an peta thina chu UEFA in Nations League ranking asiam be chanin antifel thina ni toifel dewa soi chuan UEFA Nations League atanga FIFA World Cup qualification playoff khel tur ram pali te chu FIFA World Cup qualifying round pa ngai atanga
in pet ling lo te bula pakhat na emo pani na emo po ni phak lo te an ni ngei turani he an dana wang hian Nations League hi atangkai ta hleya FIFA World Cup ani emo European Championship ani emo chuta qualifying round pa ngaya chachia ram tan Nations League hi a man tangkai thei ti na ni chu wang chuan UEFA Nations League hi a hluta hleya friendly match aya ngai hlut lo thei lo ane ole khadi chin kha UEFA Nations League chung chang le abe bom European Championship le FIFA World Cup khel theina kong ani na kan soifia theina chin chu ni ta sela clear tu te ngai thla tu te in lok pui ngei kan be se ane